Ndagusuje cyane ukomeje kubana natwe kuri Dako Sport Show. Ndagushimiye cyane ukomeje gukora subscribe, ukomeje gukora share, ukomeje gukora comment kuri Dako Sport Show. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu ni Dako, umuhondo mwigeme kiri muri bombe Diamagacho Football is always my life. Dako nta ruhago. Tujye kuganira ku kirere, tujye kuganira ku makuru ya sport muri minota nkuko maze kumenyera, na makuru ya Bryan Mbeumo kujya mu kipe ya Manchester United, Victor Gyökeres na Arsenal. Situation imeze gute? Luis Diaz bimeze bite here upon? Ndagira ngo mabwire ngo mukore subscribe, mukore share, mukore comment, ikindi mukore na likes kugira ngo tujye dukomeza tubana kuri muryango. Ikindi cyo nababwira cyo aya makuru nagucika kubera ko na makuru meza kandi agezweho muri iyi minota turi kuvana mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka duhere mu ikipe ya Manchester United. Umukinnyi Bryan Mbeumo kuva mu ikipe ya Brentford, ni umukinnyi wari umaze amezi menshi agera kuri 3 ikipe ya Manchester United irimo ishaka kumusinyisha, ariko byaranze. Manchester United yabanje gutanga miliyoni 40, BD barazanga itanga 50, barazanga itanga 60, barazinegura. Bageze rero kakanya aho bemera miliyoni 70, ariko miliyoni 35 nizo zigomba gutangwa kwa cash direct, ndetse na miliyoni 6 zigomba gutangwa kubera amadons, nyine nka madons kwa kundi umukinnyi bayitwaye nyine bijyanye nuko baba baramusinyishije mu ikipe nshasha aba yaragiyemo. Ariko ndagira ngo mbibutse ko kano kantu mugashira mutwe neza, uyu mukinnyi Bryan Mbeumo naga amafaranga miliyoni 71 azatangwa ako kanya kubera ko financial fair play yahitana ikipe ya Manchester United. Birasaba ko Manchester United izatanga mu bice instrument kugira ngo uyu Bryan Mbeumo azabe umukinnyi w'ikipe ya Manchester United, ndetse n'andi bihano Manchester United ifatiwe bijyanye na financial fair play. No mukinnyi witwa Bryan Mbeumo, umukinnyi w'umunyakameroni ariko wavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, wahisemo gukinira ikipe y'igihugu cya Cameroon. No mukinnyi wakinaga mu ikipe ya Brentford, umukinnyi uca ku ruhande rw'iburyo ukinisha kamoso. No mukinnyi mwiza, no mukinnyi uhangana, no mukinnyi ufite fighting spirit muri we. Robin Amorim warumaze iminsi atangaje ko ku itariki 22 ashaka ko uyu mukinnyi Bryan Mbeumo ibye na Brentford bigomba kuba byararangiye kugira ngo amujyane mu pre-season hara mu gihugu cya Amerika, dore ko uyu mukinnyi Bryan Mbeumo yaramaze iminsi nawe arwaniriza ikipe ya Brentford kugira ngo imuhe uburenganzira, dore ko yari yamaze iminsi yaremereye ikipe ya Manchester United yaranabirwandiye avuga ko ashaka kwinjira mu ikipe ya Manchester United. Uyu Bryan Mbeumo yamaze no kwemera umushahara w'ibihumbi 250 ku cyumweru utarigeze ugora ikipe ya Manchester United. No mukinnyi ufite ishyaka, ufite umuhate, ufite n'ubushake bwo gukinira ikipe ya Manchester United. Aba nibo bakinnyi rero uwo bita Robin Amorim yahoze yifuza nyuma yo gusinyisha Matheus Cunha kuva mu ikipe ya Wolverhampton, nyuma yo gusinyisha umukinnyi Patrick Dorgu, ndetse n'undi mu winga ukina kuri gatatu basinyisha bavanye muri Amerika y'Amajyepfo. Ubu kano kanya Bryan Mbeumo kuri miliyoni 35 ndetse na 6 za add-ons, ubwo ni 71 zose hamwe zizicurwa uyu mukinnyi mu ikipe ya Brentford kugira ngo abe umukinnyi w'ikipe ya Manchester United mu mwaka uta. Uyu Bryan Mbeumo rero azana ikipe Manchester United. Manchester United ikomeje kwiyubaka, yuyubatse kuri Matheus Cunha ku ruhande rwo hirya rw'iburyo, rw'ibumoso nako yongeye kwiyubaka ku ruhande rw'iburyo kwa Bryan Mbeumo. Aka kanya rero ikipe ya Manchester United imaze kubona aba winga b'imbere cyangwa se aba forward beza bo kugira ngo irebe ko mwaka utaha yatanga challenge. Nicyo gikurikira mu ikipe ya Manchester United rero. Umutoza Robin Amorim yamaze gutangaza ko nyuma ya Bryan Mbeumo deal imaze kuba done, ubu ikibazo gikurikiyeho ari ukwinjira ku mwataka striker uwo bita Victor Gyökeres. Yamaze gukatira ikipe ya Manchester United ayibwira ko ntago yayijyamo itazitabira imikino y'Iburayi. Ubu aka kanya umukinnyi Højlund Rasmus ntago ari kumwe zereramo umwataka mwiza mu ikipe ya Manchester United. Robin Amorim rero yamaze gutangaza ko nyuma yuko bagomba gusohora Rashford, hari situation igomba gukemura kugira ngo asohokemo, uwo bita Garnacho agomba gusohoka, Sancho agomba gusohoka, ndetse na Anthony niwe navugaga. Bisobanuye ko ubu ngubu kano kanya bari kwirukanka ku kibazo cy'umwataka, kandi umwataka ujyanye n'ikipe ya Manchester United, umwataka wabasha gukora uburyo bw'ibitego, dore ko yaba Cunha niwe mu Brazil wa kabiri wakoze ibitego 15 muri season ya Premier League. Uyu Bryan Mbeumo n'umukinnyi uhora mu bitego 14-15 mu Bwongereza muri Premier League kuva yagiye muri Brentford. Ubu ngubu rero ikipe ya Manchester United ikindi kintu kiza imbere ni umustriker. Nyuma y'umustriker mu ikipe ya Manchester United niki gikurikiyeho, haraza gukurikiraho ikibazo cy'umugardiye. Murabizi ko umugardiye Andre Onana yagize ikibazo cy'imvune mu minsi ishize gitoya kitazamara igihe kinini, ariko
Manchester United irimo yatekereza niba izagura umugardier wo mu gihe kizaza urambye mu gihe kizaza, ubwo ndavuga umugardier ukiri mutoya ufite imyaka 23 24 gutyo kuzamura, bazamarana igihe kirekire, cyangwa niba bazagura umugardier ufite experience ukuze, kuko muri iyi minsi uwo bita Dibu Martinez yamaze gufungura imiryango ye kwinjira mu kipe ya Manchester United. Igisigaye rero ni Manchester United isigaje gutekereza ngo ese turagura umugardier ugiye kirekire kirambye, cyangwa turagura umugardier wa experience uza kudufasha kubaka Manchester United. Dibu Martinez ariteguye kuva mu ikipe ya Aston Villa yerekeza mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugardier w'umunyargentine ukina igihugu cya Argentine ukina ikipe ya Aston Villa. Aho rero amakuru yari mu ikipe ya Manchester United. Tuvuyemo aho ngaho, reka tunyarukire mu ikipe ya Arsenal. Ni Arsenal murabizi ko yinjije mu defenseur Christian Mosquera kuva mu ikipe ya Valencia, yinjije umukinnyi bita Christian Noregard, yinjije Martin Zubimendi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Yinjije na Madueke kuva mu ikipe ya Chelsea kuri $50. Kano kanya rero transfer irimo ishyushye cyane mu ikipe ya Arsenal ni umukinnyi witwa Victor Gyökeres kuva mu ikipe ya Sporting SP. Murabizi deal yose ko yagenze hanga kuri The Gospel Show twahoze tubabwira uko byari bimeze byose, ukuntu President Sporting SP yisubiye umukinnyi Victor Gyökeres, ukuntu bagiye bazamura ibiciro bigiye bitandukanye, ukuntu Benjamin Sesko yabanje kuba umuntu Arsenal iravugana nawe cyane, bikaza kurangira Victor Gyökeres agaragaje ko ashaka gukina ikipe ya Arsenal, anavuga ko yanatanga miliyoni 2 ku mushahara we kugira ngo deal ye yute. Ikindi mukumva ko aba agent be bemeye kugabanya komisiyo kugira ngo uyu nguyu Victor Gyökeres abashe kubona uburyo bwo kwinjira mu ikipe ya Sport ya Arsenal akakakanya. Andreas Berta Arteta n'abagenti b'ikipe ya Sporting SP ndetse n'abagenti b'ikipe y'umukinnyi Victor Gyökeres bakomeje kuganira, bari London bakomeje kuganira n'abashinzwe kugura no kugurisha mu ikipe ya Arsenal kugira ngo bavugane ku kibazo gikomeye cyane gisigaye, kuko ibiganiro byo bimeze neza, ibintu byose byamaze kugenda neza, $35 ndetse n'ama add-ons $10, ariko ikintu kirimo kitari gukunda neza ni uburyo bwa add-ons. Zira add-ons 10 Arsenal irimo irifuza kuba yatanga zira add-ons 3 mu buryo bworoheje, izindi ziri kukazatanga mu buryo bugiye butandukanye, ariko iyi kipe ya Sporting SP irimo irifuza ko batanga $10 z'ama add-ons mu buryo bumwe bazumvikanaho kandi bwiza butagoranye. Ahangaha rero niho ruzingiye, niho ikibazo kigiherereye. Gusa ibindi byose, yaba umukinnyi Victor Gyökeres yamaze kwemera ibintu byose Arsenal imyaka 5, umushahara bamaze kuwemeranya n'ibindi byaye bitandukanye. Ikipe ya Sporting nayo bamaze kwemenya $35 ndetse n'amazi $10 muri rusange, ariko ikibazo gisigaye ese aya add-ons azatangwa mu buryo, aya mafaranga ni amafaranga atangwa ku myitwarire y'umukinnyi yagize bijyanye n'ibyo mwaravuganye n'ikipe mwamuguzemo. Ese uyu mukinnyi n'abakinnyi imikino runaka muzadwa add-ons zingahe? Ese uyu mukinnyi naramuka dusinda ibitego runaka tuzaba add-ons zingahe? Ese natwara ibikombe runaka tuzaba add-ons zingahe? Ni ibyo ngibyo bikirimo biravugwamo muri Arsenal, biri kuvuga ku mukinnyi Victor Gyökeres ndetse n'ikipe ya Arsenal bitararangira, ariko bigomba kuba deal ya vuba hanga ku buryo uyu mukinnyi Victor Gyökeres agomba kuba hanga umundi mukinnyi mu ikipe ya Arsenal igomba gusinyisha kugira ngo yibake kujyanye n'ubusatirizi, dore ko imaze imyaka myinshi cyane irimo irasabwa ko yakinjiza umwataka. Yagerageje kujya kuri Isaac bibi kibazo, murabizi ko n'ubundi na Liverpool mu minsi byayigoye, nubwo yese yigira kuri Ekitike yagiye kubangamira Newcastle, tubona ko ari n'umutego wenda Newcastle ko yahiteze kugira ngo badakomeza kuyibangamira kuri Isaac. Barongera bashaka Benjamin Sesko, biragorana, bajya kuri Victor Gyökeres. Hari mu byaye bazo murabizi baragiye babi clarifying bigenda birangira kugeza isa rero, ako niko kabazo ko nyine gasigaye kugira ngo Victor Gyökeres hano muri Apple tubabwire ngo yabaye umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Transfer ya nyuma ngomba kugenda babwiye kugira ngo dusoze ikintu kiganiro cy'uyu munsi ni umukinnyi Luis Diaz. Luis Diaz yatatse. Fabrizio Romano aragira ati Luis Diaz attack. Luis Diaz no kuvuga ngo yamaze kubwiza ukuri ikipe ya Liverpool ko bidapfuye bidasubiyeho, arashaka gusohoka mu ikipe ya Liverpool akajya kugerageza iyindi chapitre, akajya kugerageza ubundi buzima. Murabizi neza ko ikipe ya Bayern Munich ikomeje kugerageza uko ishoboye kose, ikomeje gushyiramo imbaraga uko ishoboye kose kugira ngo ibone uyu mukinnyi. Barcelona nayo irimo irabaza Liverpool ati
bimeze bite? Ese situation imeze gute? Harasabwe kuki kugira ngo uyu mukinnyi witwa Luis Diaz tube twamubona? Iyi kipe ya Liverpool ikomeje gutangaza ngo Luis Diaz ntago tumugurisha. Luis Diaz turimo turamubona nk'inkingi ya mwamba, nk'umuntu nkaki, nk'urufunguzo twakoresha muri sezo ita. Uyu Luis Diaz nagira mbibutsa ko ntago baramwongeza amasezerano mu kipe ya Liverpool, ariko hari nandi makuru arimo aravuga ko amakipe yo muri Saudi Arabia, hari Al Nassr ya Cristiano Ronaldo nayo irimo irashaka uyu Luis Diaz. Ariko we ku giti cye yakomeje gupushinga avuga ko ashaka gusohoka, kandi buriya murabizi neza ko ikipe ya Barcelona, ikipe ya Real Madrid iyo yagushatse biba ari ibintu byakomeye. Ikindi kandi Luis Diaz nawe ntabwo akomeje kwishimira ukuntu ari gukinishwa mu ikipe ya Liverpool, dore ko amaze iminsi ari guhengekwa kuri false 9 cyangwa se ku icyenda ripfuye, kandi asanzwe akina ku ruhande rw'ibumoso yinjira apenetra akavinga. Ubwo rero aho ngaho nyuma yuko uyu nguyu mutoza Arne Slot yinjiye muri Liverpool agafata Cody Gakpo akamushyira kuri ruhande rwa Luis Diaz akajya kumuhengeka ku icyenda, ntabwo byamushimishije. Ibyo rero bishobora gutuma no kuba impamvu yuko Luis Diaz ashobora gusaba gusohoka. Uyu no mukinnyi Liverpool yari yaguze amafaranga makeya atarenze miliyoni 16 cyangwa 17, ariko uyu mukinnyi Luis Diaz kugeza isaha Bayern Munich yatanze miliyoni 70, barayinegura barayibwira ati aya mafaranga ni makeya. Ese Liverpool irifuza amafaranga ngahe? Ese Liverpool kuko irifuza gusohoka uyu mukinnyi? Ese Luis Diaz ko yakomeje gucumba, akomeza gukanga cyane, komeza no kwataka cyane avuga ko ashaka gusohoka, biraza kurangirira he? Ntegera mbibutsa ko uyu Luis Diaz ni umukinnyi ubaka kanya uhagaze neza ku myaka ye ikiri mike ya 20 hafi n'itanu, arinda kuzuza. Ni umukinnyi ukiri mutoya, ikipe yabimibonye yayibonye umukinnyi mwiza. Nka Barcelona rero ikeneye wa mukinnyi uca ku ruhande rw'ibumoso winjira apenetra akavinga cyangwa akaderanja, ori nabwo bushobozi bwa Luis Diaz, kuko bafite Lamine Yamal ukora ibyo ngibyo ku ruhande rw'iburyo. babonye abakinnyi beza, murabyuka ko no mu minsi ishize bifuzaga umukinnyi Nico Williams na afite irakarite nk'iya Luis Diaz. Ubwo urumva ko uriya mukinnyi bari kumwifuza nubwo na Rashford ari muri iyo deal. Uyu Luis Diaz rero ikibazo gikomeje kuba muri Liverpool, ikibazo gikomeje kubera kuri Bayern yo yanatangaje ko igomba kugerageza igatanga crazy money kugira ngo ibashe kubona umukinnyi Luis Diaz. Ese biraza kurangira uyu Luis Diaz asohotse, dore ko bari gupushinga ashaka gusohoka? Ese biraza kurangira Bayern cyangwa Barcelona harimo imwe imutsindiye? Ese mu mutima w'uyu mukinnyi Luis Diaz hagati ya Bayern, hagati ya Barcelona arifuza gukinira iyi kipe? Ndagira ngo bashimire cyane, ndagira ngo musabe gukora comment aho kuri YouTube yanjye, ndagira ngo musabe gukora likes, ndagira ngo musabe gukora share ya kino kiganiro, ikindi musaba gukora subscribe, ubwire n'abantu bose muziranye baze bajye bakurikirana ibiganiro byiza bya siporo kuri The Gospel Show. Izi rero zari updates and Big Diamond. Ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kukurinda aho uri hose. Ciao ciao, bye bye.